M23 ndabakebure mukwiye guprofitira erego uyu munsi niwe komanda mukwiye guprofita induru zikiriko ziravuga muri Ukraine n'Uburusiya baraririya rimanuka muri Sud Kivu we kubwa ntibihagije kare kuzibirana n'ikivu ubwo so washaka ibimunuka bishyira kuri muremure ukajya gutwita amazi biranashoboka kandi sinemerera ugusohoka bambe simpakanira ugusohoka mpakanira uwinjira. Reka tuguhe ikaze ukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Turugiye mu kiganiro isanzure aho tugiye kwisanzura tuvuga ku nkuru zitandukanye ariko kandi tukaba turi bwibande n'ubundi ku bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo by'umwihariko, ariko kandi tunagaruka ku biyaga bigari kubera ko nta gihugu kibaho nk'akarwa. Igihugu kibaho kikaba no mu karere, kikaba ku mugabane, kikaba no mu isi by'umwihariko. Uyu munsi rero turaganira tunashishikariza abatarakora subscribe kugira ngo nyamuneka ubikore. Ubu ngubu bisigaye byikorera icyarimwe, iyo ukoze subscribe na all notifications bitabikorerwa icyarimwe kugira ngo ibiganiro Bwiza TV kugezaho bijye tukimara gushyira ikiganiro ubashe guhita ukibona. Hano rero ibumoso bwanjye hari umuntu tugiye gukorana ikiganiro, muramuzi, utamuzi rwose buracikanywe. Izina rye akaba ari Rabin. Ndagusuhuje. Nanjye ndabasuhuje, ndagusuhuje we David, ndasuhuje abatwumviriza bose, ndaramukije abarundi, abanyarwanda, abaganda, abakongomana, abatanzania, kuko abatwumva muri aka karere ni benshi buriya no ku isi muri rusange. Iyo amahanga yose yashwiragiriye urazi ko buzuye isi yose. Urakoze cyane rero Rabin. Byukuri Rabin tubaye nk'abarasa ku ntego, twavuga yuko amakuru arimo gucicikana muri aka kanya mbere ko tuza muri studio na yuko byanze bikunze kuko nta nduri vugira ubusa inyeshyamba za M23 ngo zirimo kwisuganya ku rwego rwo hejuru, ku buryo uko byagenda kose mu gihe kidatinze zaba zagura ibirindiro zisanzwe zifite. Muri make mbere yuko twinjira mu kiganiro ido nido, reka duse nk'abasangiza abadukurikiye n'ubundi uko defense za M23 zizengurutse aho zisanzwe, kugira ngo ubutaha haramutse haje ikibaye nituvuga tuti noneho bara advances bavuye abagiye aha umuntu azabasha gusobanukirwa. Mu byukuri M23 kuri isaha isa nkaho irwanira muri agise z'intambara, ubigiye gusesengura nk'eshanu washyiramo iya Kibumba. Ku bantu bazi Kibumba wavuga ko ari mu majyaruguru y'umujyi wa Goma ku mupaka, ku murongo w'umupaka w'u Rwanda ugana ku Birunga, cyane cyane ku kirunga cya Sabyinyo, niba mbibona neza gutyo. Urumva atari byo? Nibyo. Kibumba rero ubona ko ari umwinjiro w'umujyi wa Goma, ariko ukabana hamwe mu hantu M23 yashinze amatako kandi kwashize igihe kirekire cyane. Uribuka neza ko ingabo za Kenya, Uganda n'abandi bagiye baza muri Yakarafu baza za ngabo za East Africa ziza, ndetse iza Kenya zo zashyize n'ibirindiro Ikibumba. Ahangahe Ikibumba ni hahandi ingabo za M23 zahagurukiye zisubira inyuma zijya mu gice cya Rumangabo, ndetse naho zaje kuhatanga ziha Abanyasudani y'Epfo. Donc Kibumba ni hamwe mu hantu akarere k'imirwano ka M23 kamaze igihe kinini cyane. Umuntu yavuga yuko kari mudukuze mu turere rwaniramo afashe igihe kuri timing. Aho ngaho rero ubwo ngubwo turaza kubira mu kanya tuvuge tuti M23 ni avansa Kibumba izabigana hehe, bizagenda gute imbere ya Kibumba hari hehe. Reka tuzire no ku kirindiro cya Sake. Ubwo Sake batwavuga ko ari mu cyerekezo cya Goma, ni mu burengerazuba, majyepfo burengerazuba ugereranyije gutya. Aha, Sake naho rero akaba ari umwinjiro w'umujyi wa Goma, sibyo? Ni umwinjiro w'umujyi wa Goma kuko iyo abantu bavuga ibyo bita vuye mu burengerazuba na Donko nka Masisi na Rucuru y'Epfo, kuko bujya Kicanga iba muri Rucuru na Masisi. Urumva rero umuntu uza Kicanga, Kirorirwe, Burungu, usa nkuza nyine Sake nizi za Rubaya zose nibaza ko inzira iza muri Goma ibanza guca muri Ntozo, ibanza guca muri Sake. Kuko urumva mbere yuko uzamuka mu Bambiro uza Mugunga ukome kuza niba Rusayo niba simpazi neza, ubanza guca muri Sake. Aho ngaho urumva ko ari agace kandi k'imirwano. Buriya rero Rabine kari agace ka Minova uvuye Karuba kari ku Kivu mbega, hariya ni muri Sud, hariya ni muri Sud ya Goma. Kajya gace nako ni agace k'imirwano utapfa ucomeka kuri Sake kubera yuko wagacomokaho nyine werekeza Minova Bukavu. Naho wahavuga ko ari ikirindiro, ariko kari agace sinzi uko turi bugatandukanye na Mushaki, kuko Mushaki bisa nkaho ari center ya Sake n'abari Minova. Icyo nacyo ntabwo umuntu yabura kukirebaho.
ubwo tubonye uduce dutatu turaza no kurenga dutana hari agace kandi k'imirwano buriya no muce za Ngungu werekera Karehe ujya naho wabona ko hatabuze ko wavuga karagise y'intambara, ariko naho ni muri side, ni muri Masisi naho ni muri side. Akandi gace rero umva ni kare gace kajya reka tukabare nk'agace kajya za Warikare za Mpeti hari abavuga ko M23 ya advance zerekeza Pinga ikaba ariko yarafungiye amafera aho ngaho, ubwo tubaye dutanu akangungu tugashyizemo agace ka gatandatu washyiramo rwose aka Rubero reka tugire agise ya gatandatu, hanyuma wenda ahandi utabona uko wadivansinga ariko utabura kwita agace k'imirwano uko ntumenya uko ejo buzacya ni hariya bafasha za Nyagakoma hegera ku mupaka wa Uganda, ubwo ni ukuvuga ngo iruhande ya za Lac Edouard ariko ho ntago imirwano yaho wayibonera izina kuko imbere hari Uganda. Ariko nanone Rabin M23 iramutse ifite Marine Force ingabo zigwanira mu mazi nazo zahera Nyagakoma zikaba zazamuka zijya muri Beni ziciye mu kiyaga, birashoboka. Bon, icyo nzi cyo ikiyaga ca y'abarake Edouard abayicamwe bahungira mu Uganda bo barahaca, nimba impunzi zohaca abasirikare bo nibo bona niko ko haca baba ba M23 canka abahandi. Nyuma y'urugamba rwo guhagarika jenoside hano mu Rwanda tujye tugaka ku mateka muri za 90 na kangahe hari intambara ikaze bwa mbere mu mateka yo mu mazi yabereye ku kirwa bita Iwawa, iki ngiki bajya gushyiraho abana babakosora. Kiriya kirwa cyari kure ndetse ngo ubanza byari binagoranye kumenya yuko bahungiye ahubwo ari cy'u Rwanda. Ariko abahungu baza kumenya yuko hari n'abantu barimo gushaka gukorera nyine imyitozo nk'iriya yo mu kibira, urumva. Ariko barabarashe bibi cyane mu gihe abantu batatekerezaga ese abantu batugeraho abantu bari bagiye gukorera imyitozo Iwawa ni kure cyane uvuye aho bitazaboneza hari mu karere ka Rutsiro ku birometero hafi birenga 20 mu mazi ni bari byinshi. Bazana ahantu hashobora kuba ari hagati y'umujyi wa Huye n'umujyi wa Nyamagabe ugenda mu mazi, bibwira ko bitakunda. Ariko buriya ngo muri ntuze mu Kivu u Rwanda ruhafise amayire menshi buriya ni naco gituma vyari bigoye kunaha kontrola. Harimo utugwa twinshi baravuze ko bishika ibigwa 29 uvuye Rusizi ire z'u Rwanda. Hari icyo nzi bitangwa ni chapeau de Napoleon kiri hakujya ya Kibuye kimeze nka za ngofero zimeze nka za bonjour Paris. Hari naho bahora bajya gutangwa abakobwa bakera, abakobwa bavyariye iwabo bakabatwara n'ubwato bakabasigayo ubwo umuntu akazopfirayo, hari n'aboga bakavayo byinshi. Hari n'abajya ngo guhita bashaka ngo bakabashaka ngo abakongomane bahora bajya kubakurayo baje kuvamo nuko wenda tutabihamya neza, baje kuvamo n'umwe mu muryango mugari ukomeye w'abakongomane. Ni histoire kandi burya histoire sodesine ufite n'izina nk'ikirwa cya Bugarura nakubwiraga abanyuraho bajya Iwawa ni ikirwa cyiza cyane gituwe n'abaturage benshi, ujye ubyumva ibyitwa bya ku Nkombo n'ahandi ubigwa ni byinshi. Rero icyo mbivugiye ibyo ngibyo mbizana nuko mu gihe udatekereza uwo witinye shyamba yakugaba ibitero byo mu mazi kandi akakurasa bikomeye agaca naho utatekereza. Bivuze ngo iriya gise ya Nyagakoma ntabwo twavango yarangije imirwano ishobora kwitegurwa ikimarine cya hatari ukazabona bene abasore bayinjiyemo bagize baturutse mu mazi. Ibyo ariko tubireke bya M23 twavugaga gise z'intambara. Ubwo rero tukimara kubaha ishusho y'uduce tw'intambara tw'imirwano twa M23 ntabwo twavuze agace kari mu bitugu by'ibirunga mu kibuga cya Nyiragongo na Nyamuragira, naho burya ingabo zikoresha mobile force zikoresha amaguru zidakurura ibibunda zidakurura ibiki n'ibiki zitagenda mu bifaru cyangwa mu modokari zahanyura zitera Goma. Ariko reka tuhareke ko ari hagati ya Sake wenda na Kibumba ku bantu babyumva neza. Ibyo ngibyo no mujyi wa Goma aranjoma z'abasirikare ziri ukwazo. Rero Rabin nahera hangaha turaganira hangaha nawe nugira icyo mbaza urambaza urabona iko kwisuganya kw'ingabo za M23 mu minsi iri imbere dukoresheje iyo circonference y'umuzenguruko twakoze, urabona gushobora kubyara iki? Bukavu yavamo, Butembo yavamo na Rubero, Goma yavamo, cyangwa se no kuramforce ibirindiro kugira ngo nabo badasubizwa inyuma? Jewe uko ndabyizo ntuze izo agise z'intambara zose uvuze jewe nozishira mu migwi 3 y'ingenzi. Jewe nk'umusivili nama nkunda kukavuga ngo jewe nk'umusivili. Wewe civilian ubundi mu gisigino cy'abasirikare bita Charlie India Vic. Iyo si Charlie iyo ni India ndacumva ina Vic. Wowe Charlie India Vic turi kumwana na pe import burya nta wo umusirikare atabaye umusivili
oya ariko unibuke neza ko ibintu bya gisirikare nibyo nabwiraga umuntu ejo tuzi abantu bayobora ministeri y'ingabo ari abasivili nk'i Burundi ariko kuyobora ministeri y'ingabo no kuyobora operasiyo biratandukanye. Hajya ministre w'ingabo siko yoja kuyobora ingabo ku rubuga. None se ugiye kuvuga akazi kanini kaba gafise chef d'état major. Ugiye kuvuga nka niyo ngabo cyangwa ciwewe cyangwa ejo nabonye abantu twarakoze ikiganiro bavuga ngo Wabini yabaye ciwewe ngo nabaye Tshisekedi. Ubu ngira noba ciri mwami si wari gavana kongera kaba chef des opérations wa mbere wumva ndabona amazina yose urimo yasakuma ngaho wanacira umwami ariko ejo uzabana amakenga Imana indinde kuba umukongomani kuko nabo bahanzwe n'ibibazo byinshi ndabisukiranije n'ivyo abarundi dufite no hava sanga ngiyi wawe mbaye wewe wameze nka Yezu wambaye hagati bisanga yego kabisa kuba hagati kugira ubwene gihugu bubiri bwo kuba umukongomani n'umurundi uwo muntu kwere ntaba yorohewe. Mu Kinyarwanda babyita kunyagwa zigahera ariko ufite igihugu gikize mu butaka ni igihugu gikize mu mico kama kuvuka iwanyu heza ntikubuza umukobwa kugogwa. Aho rero abakongomani bagorewe mu makambi y'impunzi bangana iki kandi bafise igihugu gikize ahubwo birirwa batoye Yonze Foreign i Nairobi basaba ubuhunzi njanye nuko bize aho nico uwo mugani uvuga ntacyo twakomeza rero ama oxygen mbona atatu y'ingenzi Goma Goma ubwo mpita ndayifatanya na Sake ubwo Sake Kibumbu zishize hamwe na Kibumba ni parti ya Nyiragongo yose wowe icyari yagise ukibyajijemo target ukavuga uti umuntu uri ahantu haba batagetinze ikintu kimwe kuko wasake na Kibumba rwose target yabo ni Goma ni muri Goma twagiye hanyuma agise ya kabiri nepfo Minova aho Minova nuko buri kuteruja Bukavu bivuze ngo Minova naka gace ka Mushaki Ngungu twavugaga yewe na Rubaya ntagira kure burya wabibara kimwe kuko uvuye aho wagikarehe wajya Kavumu airport wajya Bukavu uri umuntu wa advancinga ya gatatu y'ingenzi ni Warikare kubera iki Rubero wayitaye nta kibazo uracyaza nuko numva guzishoje nyine iya nyuma ni hejuru Rubero Butembo ubwo tubonye nyine nukuvuga izo zine wumbaza uti yihutirwa gusumba iyindi ku bwawe niyi nubundi icyo nshaka kureba twabonye axis z'intambara esheshatu ariko tubona intumbero enye nukuvuga iyo tuvuze intumbero niki kiri imbere ahibasiwe niki kiri imbere y'umurwanyi uri muri ibyo bice tubaze kuvuga haruguru tugabanyije tukagira bine imbere yabari Kibumba na Sake hari umujyi wa Goma imbere yabari Minova gutambika Ngungu kugenda Rubaya bihambwe Rubaya ni Sud Kivu irimo Bukavu kabicyuka cy'indege cya Goma cya Bukavu nako ikanama intara ya Karehe teritwari ya Karehe muri Sud Kivu hanyuma imbere yabari za Mpeti mu bice bya Pinga hari Warikare nyine yaba Pinga nk'umujyi na Warikare centre ariko kandi hari Warikare ko twabivugaga hakaba ari kiri kintu hakaba yuko uyu uri hariya nkuko nabonye ibinyamakuru byo muri Kongo nka potentiel byabyanditse uba urimo ushobora kumenasa leta ko wakwinjira muri Kindu Manyema cyangwa muri Kisangani Chopo uciye mu mashyamba ya Warikare hanyuma rero ruguru imbere naho hari Turi na Beni of course na Butembo urumva byose bijyanekeye hamwe twagiye noneho mu kujya muri ranking tugiye guhereza amagarade buri cible buri target iri imbere y'izo ngabo duciyemo ibice bine ugiye kuzihama nimero ukavuga uti gende General Makenga ushobora no kuba General Makenga kakanya urumva wabanza he Tshisekedi umunsi mbaye Makenga uyu munsi waye Makenga Makenga pirate rwose afande Makenga utopokara utaza kugira ngo wabipanga gute reba ingorane ze muri Goma byango tugiye kureba kuko numbwira aho hitamo ndakubaza n'impamvu kwanza reka naho gukopeza hitamo twumve jewe ubwa mbere umuntu wa mbere norungika ku kazi imbere y'abandi komanda wa mbere n'ufise access Sake Goma ariko Rabi ibi bintu byo kuvuga Goma buri munsi ntibizavamo ko uri umwana w'umunyakabiga abantu bose bakunda town gusa ariko iyo town ishobora kwima karambaraye wenda n'urugero ntanze so gukunda town gusa kuko n'amashamba M23 yarayafashe hari amashamba atari kindi amashamba yakizeho kandi umuntu afite icyo adafite
ikindi ejo hari ahantu nariko ndasoma bavuga yuko M23 bariko bayagiriza, reka tuvuge ngo bariko bayagiriza irashinzwe nubwo jewe ntigera ndabiha Valeri ivyo kuyagiriza ndaza kukubwira igituma bariko bayagiriza yuko ngo buri cyumweru itoza $30 kira kinogo cimbamwo untuzeye ubutare idolari z'imiliyoni cyangwa idolari 30 kira kinogo buri kinogo ni ukuvuga abagize karikire basanga ku kwezi yinjiza ibihumbi 970 vy'idolari ibihumbi 900 by'idolari na 70 $970,000 par mois kare makeze ayo nayavuye urumva mu birombe gusa ayatozwa mu makamyo azanye ibindi ayo ntitwayashizemo donc nshatse kukubwira iki ngo $970,000 zirakwiye kugira ngo Goma ifatwe nk'umuji nka kapitale waho bamaze gufata kandi bashobore kwasira ibikorwa vya leta byose guhemba abakozi guhemba ibitaro kugira gute narijyawe abitangiye igihugu ntihaba haragera aho bahembwa ikirenga bo baba bakiriko baritangira igihugu baba bakeneye gufungura neza kandi n'ubu barabagaburira ikintu nshimira M23 wa shambere no kugaburira ingabo ntanzara abafise ntanzara ariko bagiye gushiramo n'abasivile miliyoni 2.5 babaca abasivile ntibajye ivyo bahorako ahubwo abasivile miliyoni 2.5 batanga amatagisi batanga amatagisi n'uwo umupaka wa ntuze wa Grande Barriere na Petite Barriere igahinduka ikinjiriza M23 none se abaturage bakoraga mu nzego zikomeye za leta bahembwa na Kinshasa ibakupima imishahara nubwo babona mikeya ugumiza abo nyene kiretse ukwankiye nibisanzwe nyine ntibakwinubira M23 ishatse kubagira nk'abapatriote kavanga mufate dukesha bafate duke ubwo utemeye gufata makeyi arurira indega Kinshasa kandi ndamuhibarabara rikwiye nta nubwo ndamujya nimba abona ko muri Kinshasa yahembwa neza yarabayeho neza isereri rembe arabulira ubuho baranaronse na ntuze na Air Congo zabonetse abafaransa babakofye indege kakaza Air Congo igapakira ushaka wese akagenda kibazo na Bibiliya iravuga ngo nzojana nabemeye ivyo nta nibisanzwe ubwo komanda wa mbere rero no mwerekeza muri Goma kuko ubu ico M23 ikeneye ni kapitale y'umugwa mukuru wa ntuze wa yafashe mu byukuri amashyamba yaragwije udusantirira tugwiza ikikeneye ni town nayo ikicanga nk'abandi basirikare kenshi ikumva ngene Yesu agira neza hanyuma Rabine rwose apanze urugamba hano uwa kabiri ni uzibira Sud Kivu ngo bantuze barafikiye tu batabandanya kuza kuvuruga ubwo uwa kabiri ni wa muri twashize Minova gutyo kuri uwo murongo ureba Sud Kivu ego arazibira abantu bitwa ingabo z'u Burundi na FARDC na Wazalendo baciye muri Sud Kivu bagomba kuza kuropusa ngo bugurure rya barabara kandi nzibiye hajya nzibirana n'ikivu kuzibira ibarabara ririya rimanuka muri Sud Kivu we kubwaho ntibihagije kare kuzibirana n'ikivu ubwo so washaka ibimodoka bishyira kuri muremure ukajya gutitsa amazi biranashoboka kandi sinemerera uwusohoka bambe simpakanira uwusohoka mpakanira uwinjira icyo gihe kuko urumva umuntu usohoka nyine abasohoka kuko umuntu asohoka muri Goma la porte toute ouverte mugabo uwinjira muri Goma la porte fermée hermétiquement ariko nano ukivuga ngo fermée hermétiquement umenya yuko buriya hari umurongo uva mu mujyi wa Goma Bukavu utanyura hino y'ikivu hareba he M23 ifite unyura kuri kote y'u Rwanda kandi hakiri muri Kongo ku buryo ijwi ikigwa kiba kibaye urukuta rukinyira umumanuka none urabona n'ijwi ryazamo buryo ubundabondabonwa no hagaze hajya upfuye gutanga iyo oda komanda ari hari yaramenye ingene nabigiye uzubwo ngo uza gakora ushatse kubikora gutyo wabuzanyemo waba ushaka yuko na icyambu cyanzuro gifatwa none ikibazo ni kuko ufashe icyambu cyanzuro ubuzengurutse Lac Vert uri mu mare ku buryo uri kuri nzuro ashobora kuba ari kuri Hotel Serena ikivu gutya ku buryo yarahatera ibuye nakubwiye ngo ikibazo ni ikihe hose si muri Kongo kandi nkaba ndiko ngwanira Kongo n'ijwi warishyizemo se kurifata kubera iki ryo nk'umuntu ari kwijwi asa no wapfuye muri ire ukajya gushinga ikirindiro kandi hari y'abarundi ingabo z'abarundi yego ndabizi
hari abarundi gushinga position kwijwi kujya ni nko kwiroha ibombe zingahe zonyene zirakwiye kugira zigutuze uherere mu mazi. Abantu bari kuri muremure bari za karuba bashobora kurasa ijwi baba bakuraba mu mutwe basi cyangwa uri kwijwi n'abakabarasaho vice versa. Ubwo umuntu ahejeje gufata Goma, umukomanda ahejeje gufata Goma ahejeje korohereza umuntu ari muri Warikare muri turu ya Pinga ko ashobora kugwana n'abantu bashobora kubura minisi umwanya n'umwanya. Uhana indege zahagaze, drone zahagaze, Sukhoi zose wazifashe cyangwa wazikongeje kuko no kuzikongeza byose birashoboka. Nukuvuga uri muri Pinga abandi basirikare mu 23 bari kuzindi agisi ubwo none bagiye kurwana badateranye umugongo. Yego kandi bagiye kugwana n'umuntu aza kuronka minisiyo bimugoye, aronka ravitaima bimugoye. Ubu baraciye iyindi nzira iva muri Site Kivu ikaduga n'amaguru ikacari yahigiye kaza guserukira muri Warikare. Ni inzira y'umusaraba, ni inzira y'umusaraba. Ariko none nibuke yuko gusekeriza umujyi wa Goma bishobora gutwara igihe kinini cyane. Kuwufata ni kimwe no gusangamo abazarindi 20 barenga n'abasirikare ba Sadek. Ese abasadeke bajya he? Ariko mana yanje umusadeke arara ashinguye ikirindira akagishinga mu Rwanda cyangwa akishingura ikirindira akagishinga mu Burundi. Ni hamwe muri aho kandi hose harashoboka. Utambwira ngo bishoboka bite? Bishoboka bite se barahonga bataza hano bakwirukanyira? Nakubwiza ukuri ko Sadeke bashobora guca ngaha mu Rwanda bataha no gutelefona i Kigali bati aho abahungu bacu barahongaho ibintu twe turavuye muri izi mission. Nta bindi n'ubuhahirane bw'ibihugu n'ibindi. FDLR muri Goma irajya he? FDLR uko wafunze hepfo. FDLR nakubwiye ngo ubwato buva muri Goma bumanuka simbubuza. Ubwo FDLR irurira ubwato kuko simba ngomba kubamera nk'ingwe, kubagira nk'ingwe yibonye ko amaraso. Ubugaraniye muri Goma bahita bakumerera nabi kuko baba bameze nk'ingwe yibonye ko amaraso. Ubaha umuhora bagafata ibarabara rimanuka muri Site Kivu canke rija mu Burundi kuko urazi hose ni wabo. Ntaho bibi. Byamazi y'ubutaka. Byamazi. Kuki mu butaka ariko? Ubutaka ntihabura unyura mu gihuru agakata. Ibyo simbishaka nanje. Kandi mba ngomba gukirininga ngo abanyagihugu badasubira gucangana na FDLR. Abakurikiye Bwiza TV rero murimo kumva imipango ya Komanda Rabine, urumva ariko gupangira umujyi wa Goma. Uzi karimo kuvuga ukagira ngo ni Marshal Mabuto wazukiye mu karere k'ibiyaga bigari gupanga urugamba. Donc tugeze kuri Warikare. Kuri Warikare. Ariko se challenges tukiri muri Goma tubonye challenge cyangwa se ibikwazo byaba FDLR baba bagira icyo warumbajeje cya FDLR na Wazalendo bari muri Goma. Abo burira ubwato bakavamwe. Ntuzeye Sam DRC ifati indege zabo canke imodoka zabo bagenda nabo bagafata squat agashira imbunda hasi akambara tennis civile agahinduka umuturage. None se kubera iki? Kuki M23 ubuje muri M23 ukamwakira ukamuhugura. Ese Rabi iminsi turi kwitari kizingana 20 ariko bo twibagiwe uyu munsi M23 yafashe Goma muri 2012 ni 20. ubwo imyaka ishize ari 14 12 M23 ifashe Goma. Ubu yihaguma tuba tuza twaribagiye intambara. Nuko rero iyo icyo mbivugiye nuko kuri iyi tariki bukeye bwaho ngira ngo abari abakoloneli Kazarama nababonaga kuri stade ya Goma bakoresha inama abasirikare bafatiye hariya muri Goma ndetse n'abandi bitwara igisirikare bababwira bati mu joining sha. Icyo gihe haza abapolisi benshi niki abo wafatiye muri Goma babagenza ute? Polisi bobo niko bimereye. Polisi ahita ahinduka polisi w'igihugu cyose kimwe wa leta yose ije. Nakubwiye ngo abufashe ni nka kumwe bagira za rwaya zahehe baravuga atabashaka kuza muri M23 muri ikamyo ngiyo. Barabonye ko bayurira. Abadashaka mukure teni muhitani moto muca amafaranga. Muhitana amasuka murime. Abamwe baba radiko nabo bimitwe bafunze imitwe burira ubwato bakamanuka Site Kivu abandi bakaja mu Burundi bakaja guprepara intambara yabo. Haraka mu Misiri. Haraka nshaka kubwira rero ukambwira ubona ko nabaye nzigamye kiriya kirindiro cyo hepfo turajya Warikare tugarutse Goma gatoya umva bari kugarura Goma gatoya. Icyo twakwita catastrophe humanitaire yakomoka mu mujyi wa Goma. Twe kureba kuri ku basivile ngo barajya he? Ku basivile ndubaba ku basirikare aho bajya barahaza. Ku basivile barundumuka kubera imvura y'amabombe. Aka karere kabyitwaramo gute si yabimeze gute? Ariko none hari umunsi n'umwe imipaka y'u Rwanda na Kongo yigeze yugara ku muntu ariko arahunga. Nese u Rwanda uribwira ko rwifuza ko ruhura nizo nkambi z'impunzi zongera kuzurira na za Nkamira? Ubu ntibahicaye ntibarugoye Nyarwanda ntibicaye
mu makambi bataziga no gutaha ariko abo nabandi baba baje byoba byiza ntego n'ubu uzogenda i Rubavu urabe ku mugoroba abantu bataha muri ntuze muri Rubavu bavuyiko uriyumvira ibintu bitari byukabura naho baherera ariko none byo bataraga amabuye ku mipaka bavuga ngo u Rwanda gwarabateye n'ushaka baze mu Rwanda ayo umwana bisha mu mpetso bugacuka imuhekamwe ivyo nibisanzwe abaturage n'abaturage kubisha mu mpetso kujya gute umwana yonona mu mpetso akacuka yimuhekamwe nta kibazo cyo nibisanzwe aha nta kibazo urabareka bakaza kandi baje byoba byiza baje ku buryo buca kabiri ukababwira uterega goma nta rusaso rukwivuga asubira iwanyu muje kudandaza ariko haragakoryo wibagiwe rubwo karimo agahaze kure mu Ventura ngiye kukubwira no kuba za mpunzi za nkambi z'impunzi za Kanyarucinya na zirize hose zaba zarundumukiye zafungura amarembo yo gusubira mu byazo gusa aho hantu nanone harimo agahaze kuko FDL yazigendamo ariko se nkubaze aho mwaja gucura abantu bari bajanye na exfare muri Kongo mwabatahanye muti baratashye nyine none abandi ntibotahanye ntibazi wabo nagira ngo tutaza gusimbuka icyuko mu gufata Goma harimo no gushwanyaguza ziriya nkambi abantu bagasubira mu byabo ko nundi bakuvuga zijya nkambi zisanze inyuma mu mugongo wa M23 ico bahunga kiba giheza carana tekeye shaba bati mbega kariko nahunga M23 none kaba yandenganye kabiziri mu mugongo iwanje ndahakora iki kandi leta ikaba yambuje gutaha na nya leta ntiyangaburira na M23 ngahamwe nkambi ntizohangaburira ubwo reka zubere mu itongo ritarasiba FDL yagenda yazishishemo yambaye civile ubwo bazayifatira wihishijemwo nabo ni ya sensibilisation mu banyagigura babwira umuntu wese azi umwasi yihishijemwo mumuvuge atajana nawe ngo asure kugutera ibintu cyo kora bamagane kuko ibyo byose birashoboka aho ngaho tuhageze nagira ngo nanone dukora indi karikire tubone kujya kuzindi agise twavuze uko arenye z'ingenzi urabona kuko ndibuka ku itariki enye z'ukwezi kwa eshatu umujyi wa Butare twebwe unity yacu ya 157 yafashe ku itariki 94 icyo gihe abasirikare bagiye ku Kanyaruge ntabwo ariho nerekeje ariko naje kuza mu mujyi wa Butare nyuma gatoya M23 ndabakebure mukwiye guprofitira erego uyu munsi niwe komanda mukwiye guprofita induru zikiriko ziravuga muri Ukraine n'Uburusiya nuko rero nizihera birashobora guhagararira za telefone zirashobora kubahamagara ngo musubire inyuma nuko Rabini abishoje avuga ati mu gihe imirongo ikiri na nimero composane pack zibirasomama nko kuvuga ati bungu buzirimo kwihamagarira Ukraine zikomeye kwihamagarira Netanyahu mu bure guprofita aho ngaho ngo mufata ahantu hakomeye namwe aho ngaho gusa nuko Rabini abishoje rero akabona yuko abatekereza ko ari incident majeur cyangwa se ibintu bitangaje bishobora kujya kure mu Ventura kubera gufata abantu hose Rabini akavuga ati bibereye muri Ukraine bibereye mu iki baprofitira aho ngaho nuko tubisoje Rabini yagerageje kuba makenga agerageza kuba nande yahajanyaje nta kuri atabigenje aho ko biri kose urumva yuko birangiza akarere hafi kose agafashe icyari gisigaye no gupanga ubutegetsi gusa akavuga ati wowe uri gavana wowe uri chef de police wowe no ushinzwe gucyura impunzi izo hanze n'izimbere ubundi akarere kakaba butengamare tuzakomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi kuri bwiza.tv.com reka tubashimire mwe mwakoze subscribe muri benshi mukomeze kubikora mucyo munatera inkunga bwiza.tv.com kandi ibiganiro byacu nakagaruka Rabini ndagushimiye nanje nabashimiye nshimiye na equipe technique kuri kamera hari Tendeza nawe tugushimire Tendeza ibiganiro byacu nakagaruka ciao kariya Kanyarureba wabonaga ibyo bita inzira yose imirongo y'abantu imizigo iki n'iki bararirimbaga buri abarundi bararyoshya kuva na kera ndavuga abantu babaye Burundi kandi koko mu gutaha abantu bari imitsinzi byarumvikanaga wowe hagati yacu ariko ntihagire wenda twumva hano urabona imirongo y'abakongomani bavuga bati kabondi buhe turanitahiye noneho hakabaho profi yo kuvuga ngo dutahe bigishyushye biberaga mu nkambi z'impunzi bagishoboye bama bana bivuze nuko gusa ndavuga uwabaga mahama ari umusore akavuga ati nanjye uyu mujyi ubwo bawutashye ntahiye ahanga ndagiye Goma ifashwe ndazi ko hari benshi botaha banagiye no gukora n'ubuzi imbere wanashima
ukabona imirongo itaha imirongo kuko ubu twagiye mu bintu vya kijambere cyane nagomba ndakubwira impunzi yo mu 94 si yo mpunzi ya 2024 iyo ubu ngubu yanakwitegereka ubu n'abantu bari civilize cyane babibona kandi kera wibuke ko impunzi bazirunda mu makambi kutembera mu gisagara nk'uko kuza Kigali hehe wasanga ari ibintu bigoye ndazi kubizi byumvikana ko baguma bari hamwe bagendera hamwe ariko ubu urasanga umuntu yaguze inzu Nyarutarama yaguze hehe uwo rero nahiwe ho kwiyumvira nzagenda ryari arataha arabitegura arapakira imodoka yiwe mugabo bamwe barunze mu makambi harabona abonye mu kamba urenze uvuye Rubavu dunga za nka miliyoni pajya nticobuza ko atekera akavuga tereka reka hari n'ikintu tutakwibagiza kuko bivuze iyo civilization isigezeho ni kimwe nuko wa muntu uri muri Goma icyo ushobora gutekereza ngo catastrophe humanitaire abantu bazahunga birukanka ari benshi gihiriri wanababura kubera ko amakuru y'urugamba bazaba yafite yego bazoja bukajya hakurya barurere kuko nukwicara kuri WhatsApp akavuga ati uwafashe Mugunga ninde ne Muventuru ufite mu nigi ninde ne Muventuru ndaho ko none se ko nzukuna abanyarubaya babayeho abazukuna bangungu babayeho bafashe kera giye ndaje guhunga iki ngunga itarahunze kanyabayonga itarahunze baragiye bakagaruka ndiruka nkanje he ko kiwanje tuwe ndaguma hangaha hari n'ubundi yarafise ikirombe muri Rubaya par exemple mugakabona ati kuva mu Rwanda ngaca muri Goma nkashika mu Rubaya no gutaraga hanga mugaye Mventura yahafashe nukuri kw'Imana ntagiye kuraba ikirombe cyane agahita ajabukanya munsi kuri gahunda agahita aravuga ati salama yo mu bite byanyu nanje ntiyarakumusura ngaha kagenda Rubaya ngo hande makuru taruze rero abaturage bo muri Goma hari event tutavuzeho no gusasa ibikwembe hasi barabisasa kuko utaza kubashakira mu guhunga gusa bamenyereye ko Mventura yafashe umugi bajya kuririmba ndomboro ya solo none ahandi ntibijyana wetu bakombozi ahandi ntibasa nuko babishashe mu yindi miji myinshi niwabona ingene Mventura ikoresha ikoraniro kakava wibaza ngo Goma ikintu ifise do special cyo tuma umuntu atetemera ngo ntizosasa ibikwembe niki ni mpamvu mbivuze gutya narija yirigwirarira yuko wazarendo bayibanga ni mpamvu mvuga gutya nuko first of all inyeshyamba zirakundwa n'abaturage sinzi impamvu abaturage kazira inyeshyamba ziba zari brandiza baba zikunze cyane nuko nabo baba baza amakuru yazo aruhande n'amakuru yazo inyeshyamba y'ukuri itari gisambu igerageza kwikundiriza abanyagihugu kugira ibumvishe yuko ije kubatabara kuko nta rugamba uzogwana utabwira umunyagihugu uje kumutabara witwa ngwiki naho rero abaturage nabo baba bashashaye kajya gahenge uwo mushuhira w'ico kiroberi kiriko kirabaha kuko harabamwe umwidegembye sinzi kurabibona umwidegembye gusa ibintu byinshi usanga ari ibintu biciye bugufi sheri ishusho amagereza zirafungura wowe warutugo nibindi nabo abaturage barazi ko amagereza zirafungura ariko icyo gihe hazamo n'akandi gakoryo k'abasirikare bari kwa muri FARDC bari barabuze ukuntu bajya muri Muventuru bavuga ati ziranye shyamba zirambura nka mukobwa wabwiye nka mukobwa ngugeze kubona umusore w'umusirikare akavuga ati nta musirikare arifunga furu masinonda arakandongora furu masinonda ni kwa kundu kunje hano ukageza hano ubwo rero hari n'ingabo za leta ziba ziri muri FARDC na polisi n'amastaff yandi bakunda y'amaventura ariko batabyerura bavugira mu ntamatama bakavuga ati kuko inyeshyamba zimaze gufata umujyi nka kuriya baza kurira ku mabarukoni y'amazu urumva bakajya bazitera indabyo ibyo byose ni ibintu bishoboka nagira ngo impamvu hano nahatsindagiye ntari kuva kuri no Goma tutayihavuze we don't ntabwo twagexpectinga yuko gufata Goma bivuze induru za catastrophe nkaho mengo ni juru rikorotse hashobora kubamo na sound ziri triomphale z'intsinzi y'urugamba rwa Mventura ndavuga intsinzi kuri Goma wenda ntago ari intsinzi wo niveau national cyangwa se icyo bagamije kurwanira kuko ibyo barwanira nibo babizi so tuvuye aha ngaha rero tubibonye byose twagiye tugiye warikare rero tugezemo komanda warikare wamuhuwe butumwa rero ikindi mbere no kubwira ikindi no kubwira nuko Goma kuyifata reka tuyitewe ko aha nta kibazo Goma kuyifata ntivyobwirizwa yuko uyavertisa ntabwo wayimenyesha ntabwo bijya byo kuvuga ngo nzova hari yamanuka gato ntera nseririza Goma jewe ndabibona mwingaruka why supreme nakubita surprise kukubera iki mubise surprise icambere wazarendo ntuzeye FARDC samedi arasi nayo nyene abarundi ntibaronka umwanya wo gusaka ukwiba
abarundi ariko maze ko batangiye kwiruka bagiye muri sindiki urumva barungitswe bati mwe mu mahari yepfo mu zibire hari yepfo abayasokuzibira bavuze ati mujye mu cyerekezo mushobora guhungira kuja mutaha urumva igituma no kubita surprise no kugira ngo ibintu by'abanyagihugu bitanyagwa kuko police wegera sake bakabona ugeze mugunga bakabona uramanutse ugeze za ndosho sinzi ndakubwiza ukuri umuntu yitwa mu FRDC ahantu aba yabonye televiziyo nziza ya 64 pouces ntazoyisiga azoyitwara mugabo bagiye buca bumva ruriko rurohera inyuma y'inkambi za ntuze hariya aravuga ati igisigaye ubu nugukiza gatwe kiwanje na AK47 ifise mu mugongo n'imiburiburi oya icyo gihe nayishira hasi ninjya gutekera baransanga ngaha ndaza ubu ntuzeye kivu bariko barayizibira ntaho nca icyo gihe nakuramo kubera kazi yuko iyo AK47 ahetse ishobora kumukwegera ubundi abasirikare ba Kongo barwana bambaye imyenda ibiri ipantaro imbere na uniform inyuma kugira ngo niruza gukubita ahita ashyiramo rugabire yigira umusivile urumva niho bura n'abajabuka mu Rwanda buriya oya basanzwe banajabuka hari n'abajya bajabuka bavuga ngo bibeshya inzira abandi baje kugura amandazi ntabwo wibuka barajabuka kandi yaje kugura amandazi atajya arasa ariko yarajabutse kandi buriya hariya nta n'umupaka uriho urabizi erega rabini bituvuga ibihugu biba bituranye biba biziranye urumva none se ajabutse uranga kumugira si ukumwambura intwaro kuko u Rwanda rwambuye intwaro mu 2013 mukazisubiza Kongo ziciye i Bukavu canke bazisubiza uzoba yahafashe nibisanzwe bakaze mu 23 cyangwa bakazitwika hazojya batwikira igabiro ngo zashaje biya bintu byo gutwika imbunda nuko zipfusha ubusa je bijya bintu ndavyanka biba ndavyanka ndazi ko amategeko mpuzamakungu sivyo muga bijya bintu ndavyanka urazi gituma hereka n'amafaranga y'igihugu aba yahiye maze ko kumenya oya n'amafaranga y'igihugu aba hiye mona ako nkaguteza ukavuye gutyo wabagize ibikoresho ugize DDR sivyo kandi igihugu ntigikuye igisirikare ngo kigufute igisirikare kigumyeho uhitanye imbunda n'amasasu byose uwimbye ikinogo usutseko ibyo usutseko uraturiye ariko nyine uraza ama miliyoni ahiriye haje haba haguzwe ibindi ariko nese imiti kishaje imiti iyo aba expired imiti iraba perime n'imbunda ziba perime ko ziba zitakigezweho ko nzi ko urusasa rwa AK47 go muri mirongo ingahe n'ubu rucinjira muri AK47 hari zitwa AK 2023 ariko ikaba AKA ifise urusaso rungana n'urwa AK47 birinjirana none iyo mpamvu yo kuzitwika no kubera iki kandi byaguzwe amafaranga ari imbunda bakuze kubona mfite ku ifoto cyera nkiri mutoya none izo mbunda zavuye ku isoko batese imbunda yawe iracyabone zavuye ku isoko barazitwitse ntiburya sha yahigaga hijanja ngayo nguko twagiye muri Warikare rero komanda wawe bamubwira icyo muri Warikare ubu womeze nka chef d'état major urimo gutanga amabwiriza Warikare wewe no kwavanza kuri ntuzeye kuri infantry izi ngabo zigwanira ku butaka pinga ikavamwo ikibuga cy'indege ntikizoba kigikora cokora ku ndege ivuye gisanga ni hari none zisangwa zikora bizigoye uretse za gisivile biba byoroshe nukuvuga no kwagura jewe mbashaka ko norokivu mu minsi mike ija mu minwe yanje yawe kandi mbanje guheza inguvu aho ziva kuko ramforo yose baronka nigoma iba yavuye goma ziriya ruguru za Rubero urabyumva nanu kwavanza imiji ku yindi uko bishoboka ariko Rubero haragahaze Rubero iri agse ingabo z'u Uganda zikozeho urukuta muri bilateral cooperation na FARDC bizagenda gute rero ko hari ingabo za Uganda zirimo operation Shuja kandi Butembo ukabishaka nayo akazi karoroshe gutera mu bintu by'ingabo z'abandi ufata hasigaye ukabarekeramo ukahazenguruka maze uzagutera nawe mukamutera kuko mugani hari birenze ingabo za Uganda zikurashe urazirasa zitakurashe nimba ziri nko ngaha muri Kigali uca inyuma ya Kigali ukahazirekera ko zivanza na FARDC nta ngorane na nya FARDC ukayirekerayo mugabo ukayibuza inzira iva handi zaje zijya kujya kuri rasiyo z'abaganda hanyuma umunsi umuganda azobona umunsi umuganda azokumva ruhijwe no kugaburira FARDC zoyubwira ati mugende wanyusha abazaca bazumvikana ibasabira inzira Uganda izohita ihamagara M23 ati mwaduha inzira y'indege itwara abantu ticane cyangwa y'amakamyo mu bapakire mu batware inzira iraharuye bahamvireho
Rabin urugamba ararushoje tararushoje ku muntu. ariko ye turarushoje twicaye muri studio dupanga urugamba dufata Goma dufashe Sud Kivu ubwo tugeze za Kindu turazamutse Butembo ivuyemo twicariye ahangaha ntabwo biba byoroshye ariko byose bigize amakuru kandi Rabin ikindi nakubwira nkwizeza kugira ngo wenda ntakwita general ukagira ngo wenda ntiwicaranye na marishari ndashaka kukubwira ko ibituvuga na komando maze birebaho erega hari None? na Bibiliya iravuga ngo mwige gukura ivy'ingirakimazi mu vy'imburakimazi. imburakimazi ni ingirakamaro Wige gukura ibintu bikugirira umumaro muri vyinshi vyavuzwe. gukure ubigaba mu bishimwe nukuvuga aha twavuze bo baca bakuramwo certains éléments de plus essentiels ibindi bakarekeraho ngaho ariko uba waritereye urumva ngo hari umukoloneli ngo bari koloneli ngo hari akibuma mu bitamwe koloneli rapide urumva wo muri M23 mu byukuri ahangaha nk'ingabo ze bari kumwe zirumvamo yuko rwose mu bintu zitegerejwe hari muri Goma harimo n'ibintu by'intuzi by'imiryoshyo yabazabakira bazagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo yuko abantu batagomba kwexpecting aho twavuze mu kanya gashize ko gufata Goma cyangwa se aho hantu habafashwe hose ari guca nk'amabere tugana ku musozo w'iki kiganiro nagira ngo turebe noneho consequence au niveau international iri muri ibi ngibi Rabin izindi nduru ziraba zimeze gute muri France Paris France yemeze gute Bruxelles nabonye bisize amarangi ahantu hose urabona ko ibintu bya M23 bivuga mu Rwanda Bruxelles yarayivuze yuko temera inkunga y'imiliyoni 20 z'ama ngo yarifashe n'amayero mbega n'amayero yo guhereza u Rwanda bikorwa barimwe muri Mozambique ngaho iravuze izihenduru rero Goma nifatwa aho se twavuze urabona biri bugende gute ariko gutera 10 mu 10 ntacyo bitwaye gutera iki 10 mu 10 nukuvuga ngo ikisebyo ariko ububirigi bwonyene buriko barakoma induru muri Union Européenne ça ne fait absolument rien ça ne change rien ntacyo bihindura kandi bavuga yuko si droit ukagira droit de veto bufise batarika amaboko bagaharura ni bangahe bavyemeje ni bangahe babihakanye none sugiye kumbwira yuko nubwo tuje kuri dossier twari bugaruka mu zindi programme zacu no kuvuga ko ababirigi bakamye kimasa kubona bigaragaza nabi kandi ibyo bigaragaje nabi kanga bigacamo bijya no kurondera gukama ahari menshi kurondera gukama hari Kongo kukubera ubwa mbere ni Kongo mbiriki icyo amateka ya Kongo mbirigi iyo yavuye ko n'u Rwanda rurimo n'abarundi ntacyo ariko mwebwe musa nuko mwagize icyo bita gross state mwishoboye Kongo nayo iri kwiratakamba yuko ari mwebwe muyihanze urumva ni ngombwa yuko ububirigi busute na Tshisekedi kugira bumwereke ire de nationalité belge icyo nacyo ntugishire kure Tshisekedi ire de nationalité belge umunyeshuri wabo nyine arabumvira icya kabiri jewe ndamushira muri wa mugwi wa baba president barungikwa na Oxida baje gutwara ibihugu nyarwanda oya absolument korera inyungu zabo absolument nta kintu wabitandukanya bace bavuga ngo ngwego nimuhe u Rwanda kandi Tshisekedi yama ariko arakoma indura tebagabo u Rwanda nigo rumpanze u Rwanda nigo rumpanze hanyuma ugaruka mu mugenzi wiwe haraho perezida Kagame yigeze kunenga kera avuga nuko wajya bona kinyuma bati ariko mugombe munayabahe wa mugani je nashatse kwicira ivyonge gusa haraho perezida Kagame yigeze kunenga ngo wigabwira abanyabara ngo papa ndibuka iyo video ya perezida Kagame narayibonye yagiye igaruka mu bitangazamakuru bitandukanye bicyo gihe so tugiye ku musozo rero Rabin umuryango mpuzamahanga urabona nta nama i Bruxelles yateranye urabona nta nama UN Security Council yateranye ntabwo uri buburemo nimwe muri aho ngaho nkubwiye imyanzuro iri buvemo ibyo bita resolutions iri bwemereza inyeshyamba kugumamo n'aya matelefone yahamagaye Museveni oyo ntayo hagara nta matelefone abaza yarahamagaye ubu isi ahubwo bakwiye M23 ndabakebure